kanisani. Dongo, uko na koi. Haya, shika your neighbor billionaire mkono. Mwambie my neighbor billionaire. Mwambie my neighbor billionaire. Hii mwaka tumepitia, tumepanda, tumeteremuka, lakini mkono wa Mungu umekuwa na sisi hadi Disemba. Nimekuwa na wewe hapa kwa hii kiti. Mwambie Jumapili ni Jumapili ya mwisho ya kufunga hii mwaka. Alafu sasa umuulize, Sunday unaniletea nini ikiwa gift? Sasa akwambie uhakikishe amekuambia. Mwambie Jumapili ni Jumapili ya mwisho ya kufunga hii mwaka. Unaniletea nini ikiwa gift? Yako era amekuambia anakuletea nini? Mwambie umeniambia kwa madhabahu. Ukikosa Jumapili ujue umetanganya Mungu katika jina la Yesu. Mwambie umeapa mbele za Mungu na mbele ya kanisa, Jumapili unaniletea zawadi. Alafu umpigia makofi your neighbor billionaire. Hey, bas ngoja Njoroge, ngoja. Na kama huna namba yake mbadilishane namba. Mbadilishane namba. Mwambie Jumapili hii gift ni bishop ataitisha. Mwambie mzuri hii gift, mwambie hii zawadi bishop ni ataitisha. Kwa hivyo uhakikishe umeniletea zawadi ya kufunga mwaka, my neighbor billionaire. Hapo ni sawa? Hapo ni sawa? Basi tupigie Yesu makofi mazuri. Asante sana. Asante Njoroge. Asante. Leo sababu kuna baridi, ningetaka hiyo sauti itengenezwe mzuri. Sababu bishop anakuja saa hii. Bishop leo utakuwa na kegosho ya 20 minutes. Tupigie bishop makofi mazuri. Kegosho ya 20 minutes, si ndio? Kwa hivyo nasikia Dani John, hiyo bass bado haijatoka vile inakuanga. Utengenezee bishop hiyo bass itoke mzuri, akikuja hapa kegosho mzuri ya 20 minutes. Bas, kanisa letu si tupigie watoto wetu makofi mazuri wanapokuja ili waweze kuombewa katika jina la Yesu. Israeli manyiteto memegoate are mama nyitete mameraga toile poile poinagira kariwaju ede amore ore mameraga kaiboto kariwito boima kaimoto oretare kariwito nebosia kariwito nigongona de moyo hota kumuinira twikopo nebosia kariwito tosinaga togetwala magogo na majino mbele yake togekongo yagera nikumenya tuliohone totire na igahire okombe tupigie Pastor Frank makofi mazuri. Roho Mtakatifu wa Mungu katika jina la Yesu. Alafu upige your neighbor makofi mazuri. Mu appreciate. Amen. Asubuhi ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa majina yangu naitwa Njoroge James na ninampenda Yesu. Basi nafasi ningetaka kuchukua kwa watoto wetu JCM Dancers wakuja hapa
ili watuletee wimbo, na najua tutabarikiwa. Sisi tuwapigie makofi wazazi wanapokuja kama kawaida via Google Meet. Then to all Dubai members, tunawakumbusha one of our members opened a salon, Lux Beauty Salon in Dubai. Ya rucio mugitwiraga kosi iria muna offer. Yangu naitwa Jane Muthoni. Karibuni sana Memblick Technical College. Mimi Keria Mataro Maria Mohirone Youth 15. Anambia kwenda kuweka kozi hiyo ni marehemu free, na pia najua kupaka wako na driving school. Kwa hivyo hiyo tutampatia members wa youth. Karanja mko wapi? Na Maheni. Kwa hivyo mtafute youth 15 mpatie Ndongo hiyo majina. January wanaanza kwenda na hiyo mambo itakuwa mzuri. Ile kitu kingine nitaongezea ni mambo ya kesha. Katoteria kesha, daigwa mutina kenero horo wa that fast. Toteria kesha. Mutanage kenero rocio wa kurugia mwaka wega, Si basi tupigie Yesu makofi mazuri sababu ya kesha ya kuruka mwaka. Amen, namna hiyo. Na ni muhimu kwa ndo mokaga na njira nene muno. Koguo twitikire tugoka tene. Ndiramenya Hilam na nene na Ndongo na Ibu ni mafagite ro tukongera ite guku na ngina kuria jana screen orocio bishop ni afagite wa screen na ni ugukorwo wi mwega, na then tuhoere bishop tondu thi ngima ni mumenyaga bishop wa bururi mugima andu meterere kuigua message ya mwaka uyu uki. So si ni vizuri uchukue siku moja uombe bishop, si ni kweli? Uchukue siku moja uombe bishop, ufast, umwambie Mungu ampe neema na message ya mwaka huu mwingine. Si ni kweli? Basi tupigie Yesu makofi mazuri, najua tutafanya hivyo. Ni neema kubwa. Ati thingime gakoro yetereire maigwe ndomiriri ya JCM ile karekio ni Bishop Ben na undu ucio ni ugakorwo wi mwega. Kwa hivyo nafasi hii ningemwalika Reverend wetu Reverend Joy akuja tusalimie. Akimaliza kutusalimia atatuletea Reverend wa Moita atusalimie, alafu tutaendelea hapo na mbele. Tupigie Reverend Joy makofi mazuri. Ongezea makofi mazuri tena. Namna hiyo. Karibu sana mama kanisa. Tunakupenda kama mama kanisa wa headquarter na Kenya mzima. Once again tupigie makofi tena. Thank you so much, Njoroge James. My bishop, the leadership of the church, na kanitha wa mwathani agocwo rĩngĩ. Kamaraiwa heho. Mwathani agocwo. Thank you. Wa mbere nĩ gũcokeria ashirika a JCM ngatho nĩ gũtũnyitĩra last week. Nĩ twarĩ na medical camp twĩta JCM Health Team na Sympathy Hands Foundation, na nĩ mũrokire mũratũnyitĩra. Aingĩ anyu mũrathikĩrĩria mataro maria moheirwo nĩ bishop magũka gũthimwo, and those that were found that they were not unwell, I wish you quick recovery, and my prayers are with you. Wale ambao tulipatikana tuko na afya, continue taking care of your health. Tuko pamoja. So thank you so much. I want to give special thanks to Brothers of Compassion. Nimatonyiteire na njira nene muno. Ngai wa moyo amurathime, na in whatever guys in whatever you need from us, especially from me, I'll be there for you. Nidimuhoyagira muno na ngera Ngai amurathime na arathime family cianyu. Wakere ndina maundu maingi no kumuwish a Merry Christmas as we go for our festive season, and as the Bible tells us in John 3:16, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Through that Bible verse, iratuonia wendo uria
Jesu atwendete naguo, and through his ways uria thiaga akahujia compassion, and he spread his love towards the people. So as you go for your festive season, kindly remember to spread love and peace upon the world, and above all, please pray for this country, pray for the world, pray for each and every one of us, and muno muno muhoere JCM na muhoere ashirika guku, muihoere nigetha tukirugia mwaka turugie na roho mwe, tukorwo na favor ya Ngai tugithie 2026. Turahoera muno tukorwo na favor ya Ngai, grace yake, and above all, I pray for you. I'll pray for you. My family is on prayers with you through this festive season, na turamuhoera Ngai amugitire mathi guku maya, na gutigakorwo no mwe witu utekurugia mwaka na ithui, na itiguo koguo tuhoyanire na tuendane. Ngai wa moya marathime. Allow me to invite our new elected Reverend Jane Moita from UK. Okay, amugeithie na kimuishagi Merry Christmas. Tumpigie makofi. Karibu sana Reverend, and congratulations. Tunakupenda sana. Nogisoka UK. Okinyage thicito no ma wish happy new year. Thank you. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ngeithia yuguo please no dwa mwathani. Mwathani agocwo. Ndina ngatho cia mwanya ni tondu wa uria mukoretwo murugamite na ithwe. Wendo munene mwatuonirie Sunday ucio ti undu wa kawaida. Koguo mwamukire ngatho cia andu a UK yothe na mumenye ati ni tumwendete. Praise the name of the Lord. Ndiraga andu angikorwo ni gakari gakwa ndi na korwo UK ni githumo gwiciria tungire twathi ithuothe, no tondu Ngai ni atumaga njira ciake, na Ngai ni ahinguraga njira ciake kuria kuroneka ta gutari. Ngumuhoera muthenya umwe wa mithenya nuthu ya kanitha ino magakinya bururi ucio tuikaraga. No mundu tathiaga oigaga no mamu wao ikuruga. Riu koguo no mutuonage haha ringi mugeciria ta turamwenderia guoya. But I would like you to come. But I thank God he gave opportunity to our bishop to come. Koguo ndatwaragiria tandu atari amenya kuria makoragwo. Nevertheless, mwathani ni ahingurire uhoro wa gutungata igrad na tutiragwa. Reke njokerie andu maigana ona ngatho tondu ringi tukaga haha twina ihenya, tukariganirwo kuri andu mana tunyitirira moko, tukariganirwo kuri andu mana woku na ithwe, na kuri andu amwe me muturire-ini wakwa makoretwo me very important. Na itanacokia ni gutuma apologies cia our patron Mr. Chris, ni njui ni atumirwo ni bishop kundu, koguo niki atari na ithwe. Otherwise andu aingi ni mambiriirie gucoka tondu mokite purposely because of Sunday, na riu aria magitigarite ni anyinyi tuguthie tugicokaga. Nigwenda gucokeria Brother of Compassion in UK ngatho matongoretio ni Kang'ethe, tumwitaga Kang'ethe wa Indigo niwe chairman. Tuna andu ta Jeff, andu ta Ben, na andu na Chris na Ngero na andu aingi muno. We have 10 men who are Brothers of Compassion. Hari nie ndiu he mundu ungi ni marugamite na nie. Mwathani agocwo. They fund every kigosho I do, na nigwenda kumucokeria ngatho ndugamite haha nigetha muigue muri acokerie ngatho. No nyende gucokeria andu angi metagwo Alice and Robert. I'm not sure whether Robert is here. Robert we guku. Andu acio ni matuteithagiriria gucipu indo guku, na ndonire ni undu raithi muno tungicito, no tukona indo nyingi muno tweigeire tukaga njira ya gucirehe guku, na tondu turatumire ngwataniro njega. Kindu giothe turionaga kingiteithia kanitha uyu, you are less assurance that nikiriukaga na gikamukinyira. Mwathani agocwo. Indo iria ciothe turena nacio haha nio maratuteithĩtie na nĩ wega mamũkĩre ngatho citu. Ndingĩgweta andũ othe tondũ andũ nĩ aingĩ na nĩ meyũĩ, no nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe mahaicĩte ndege, andũ makĩria ma 20 mahaicĩte ndege makoiga pastor tuoka kuona, library tuoka kuona ũgĩkĩrwo hinya nigetha tucoke tukarute wĩra. Andũ acio arĩa mathiĩte na arĩa me Kenya marathiĩ tũngĩaga kuonana mwamũkĩre ngatho citu. Amen.
May the Lord bless you. Gwenda kumwira hari waru aria moimete Nyandarua ni kuri waru etagwo gikuno ni mumioi etagwo waru ewetaheaga etagwo atia gikugi ni kuri waru etagwo gikugi waru etagwo gikugi ndimenyekage kihandwo ndimenyekage kigethwo ndimenyekage githigwo waru emenyekaga yatua gukimwo kana yaingira magego-ini mwathani agocwo ndenda kuga atia ati waru emeranagira na wari ingi ciothe na ndimenyekaga no kuri undu umwe nguhoya ati mwaka uyu ngiturathie ndigatuikire gikugi he mundu era mundu ucio ungi mandugatuike gikugi hari nie tumanetie nawe mugunda tukaigwa ikumbi nawe riu twathigwo nawe turorete kurio urokorwo utari gikugi hari nie wira uyu wa Ngai mwathani agocwo reke mwathani atuteithie tukorwo twi waru ingithie process ni yo yothe na icoke irumike na irike na iteithie andu and I'm talking about spiritual matters. Amen. So may the Lord bless you. Gwenda kumutiga na kigo kia Ngai nigetha nie ndinukite ona Sunday twina inywe guku kwa hivyo ndira expect kiheo kuma kwi Pastor Frank tonu we twirirwo twirane nake na gitumi kiria kiratumanyende kuinuka mweri 31st tiate ndingeinuka mweri 6 tondu cukuri kahingurwo kiumia kiria kingi but I want the first day of the year 2026 egorede igrad mwathani agocwo nigetha mawiko maria Ngai egwika kuma hau mweri 1 nginya 31st 2026 garugamaga njuge ndari bururi uyu na ngiurathira uyu na Ngai akindeithia amen kogwo nie ngainuka mweri 31st tikakona inywe kesha but I'm only going there nigetha mweri 1 maguru makwa magakorwo gwitu kuria Ngai ahete ndungate tondu akimuikaria ri na nitura riakwa riguikara nau ni mwanjohora andu aitu mwathani agocwo no he kiugo gwenda kumuthomera kiragwa atina it is a common fast that is from Joshua 6 verse 2. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hand. Erosio genene anete Jericho moko-ini maku. Kiria kiragenia murariga atiriri. Not only giving you Jericho, but it says along with its kings and it is fighting men. Amen. Kwoguo ni ndiramenya atiriri. Ngai atunegeranite Jericho na thamaki yake na ruya barake nigetha tuhotanire bara eno. And as I go back to England, I want to declare here ati ithwe bishop ne tuthiurukite maita matanda ne tuthiurukite thiko ithathatu ona muthiko ya mugwanja ne turathiurukire maita matandatu as muthenya uria ngakinyithia maguru maitu Coventry ne kuo njikaraga kuo nyendete muno Coventry ne kuo ngeire ciana ciakwa Coventry ne kuo ndatereirwo ne muthuri Coventry ne kuo ndarwarire cancer na ngihona kwoguo Coventry is a city I love so much tondu maundu mau mothe ona ndigite mathiite na mbere Ngai ni arugamite na nie ko ndenda kudikire andu a Coventry mweri 1 twakinya Coventry turathiururuka Jericho just to bring the walls down gutiri undu ungi ni tuthiite muno but the best thing of it is from the first 2026 the all of Jericho or the wall of Coventry we are bringing them Jericho we are bringing them down and we are breaking it in the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Neturekanaga mutuoka goko kana aria moka makamwiraga at this is what Pastor Jane is doing with the Coventry city and the whole of UK. Mwathani witu amurathime muno negwenda njoke ndimwitire kigosho nitugakorwo na kigosho mweri 15 of February that is our first year kigosho Coventry na the joy media team agoko ne marutaga wera mwega muno please to join agei na mutikamakaga twaga guthie muno ithe tukoragwo tuhetwo handu horo mathaa America na matatu but we are trusting God bere ya maundu mothe magakinya muico wa thino we will have our own building iria gakorwo njiraga andu ngeta ibu oke atucorere na oke atwakire it will be exactly like JCM. And one thing I know, and I have no doubt, soon and very soon, we're going to have our own building.
Aria tutekuonana Merry Christmas and Happy New Year. Aria tukonana Sunday Ngai witũ nĩ ekumwĩka wega na nĩ njũĩ wega mahinda mangĩ makinya nĩ tũkuonana. Ndigũikara mũno nĩ ndĩracoka mweri wena hena mũtumia wĩ haha wĩ ũrenda kũririkana baba wao na mamu wao and I will be there. Koguo mweri wena no tũkuonana. May the Lord bless you and I love you so much. Tupigie Reverend Jane Wamwita makofi mazuri. Ai. Nasema tupigie Reverend Jane Wamwita makofi mazuri. Amen. Onani ndigakorwo na inyuĩ mweri ĩmwe. Tone ngathiĩ gwitũ thigũkũ. Na he andũ mũtanaigua atĩ Ibu nĩ agathiĩ gũcora kĩ? Mũtinaigua hau injinia Ibu nĩ arathiĩ UK gũcora JCM headquarter ya hiyo ni neema. Semeni Ibu aende katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo chairman waambie Ken sahi ni Ibu ako na hiyo plan katika jina la Yesu. Tuwapigie makofi mazuri. Aidie usokie ngatho citũ kwĩ chairman Fauro amwe na patron ndamenye kũrĩa Embu mwene twacokia ngatho no nĩ ũrĩa marũgamĩte hamwe na bishop Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Food 001 kuja useme asanti kwa vile watu walikupeleka Naivasha. Tupigie Food 001 makofi mazuri.